vatsonga va ka hina i manyanga ndzi ta kombisa so loko nga se subscribe ni kombela u subscribe and I would really love to thank everyone leyi nga sungula swin'we this channel hi 2019 na sweswiwani a ha ri ku subscribe. We're currently sitting on 17,400 and something subscriptions. No, like it's more like a 5,000 subscribers here and lembe leriwani nto hi nga ri mi tatisi ngopfu, so I would like to thank you. Then cha vumbirhi ni nga ni kha ni endla xihoxo ngopfu loko ni kha ni nga appreciate lava nga ku subscribe-eni because ku na marito man'wanyana ma nga tshama ma vuriwa hi swona ma ka nkarhi simu rin'wanyana mo loko u nga tivi ku rila u nge tivi na ku hleka. Loko u nge se tshama u vaviseka ngopfu u nge swi twisisi ku why van'wana loko va teliwa hi ntsako wutsongo vuton'wini va tsaka ngopfu hikuva tiva ngopfu pain ma se xin'wana na xin'wana lexi va tsakisaka swi va swi ri na nkoka ka vona. So ni zama ku vula ku na excitement ya mina about 17,500 and something subscribers on YouTube. Ka van'wani va nga twa nga ku tintsongo, maybe van'wani va twa nga ku maybe ni over excited. It's because na swi tiva ku ndlela leyi ya ku kuma ti-subscription yi va njhani ma as much as ku ri na laha nga ta tlhela vona nga subscribe mara a voni yini because loko ka hi cheka hi laha swa tikomba but anyways ni kombela mi subscribe hi tshika swicele se ya nghenela issue leyi lava ku vulavula hi tona namuntlha timbirhi. So ti-issues leti timbirhi yo sungula i Land of Blood. I've been watching people react to Land of Blood no, and one of the main complaints leti nga kona ka vatsonga vo tala i timhaka ta ku veri ku tele ku mix-iwe tindzimi or tinxaka. So xivutiso lexi ni ti vutisaka xona i ku i mani a nge te Giyani Land of Blood is xitori xa lexi nga endleriwa vatsonga ntsena kumbe i xitori lexi xi nga endliwa ku onhera vatsonga ntsena. That's the question that I'm asking myself because mina from leswi xi yisaka swona mahlweni and one problem so far loko ni yi vona ni ta vula but then so far I'm still impressed by the storyline, by the actors and hinkwaswo leswi nga laya. So I feel like as vatsonga sometimes hi fiki hi misleadeka loko hi twa nga ku xitori lexiwani xi fana na mina eka Munghana Lonene hi nga ta ku yi endleliwe ririmi ra Xitsonga ntsena. Loko wo teka Muzulu kumbexana Mazulu mambirhi kumbe manharhu vo ma teka va ma yisa ka mina hi nga fika hi rile hi se a va ha endli swona leswi a hi langutele swona. So for me it's the complaints to tala ni twa nga ku ti nga kha ti letiwa hi vanhu lava maybe vo xo sungula who wanted to be part of the story ivi va tsandzeka ivi va nga swi teki kahle. Then secondly ku nga va kha ku sungula vanhu lava va twaku ingaku they can do a better job if given an opportunity. So my advice to those who are complaining and feel like they can do better, go and find your own budget, in source funds ivi mi xuta xitori xa n'wina mi tshika ku vona Giyani Land of Blood. Anyways I don't think you make that much of a difference but ni nga la ku vulavula ngopfu hi swona no vulela ku just nje matsonga ma lava ngopfu ku xaveleliwa ku vona kumbexani ku xaveleliwa ku support. That's why swi tika ngopfu na ku matsonga hi moxe ma tikuma ma ri le henhla ku fana na vo Hendrik Makuya. Loko mo langusa genge leyi ya vaVenda leyi even people who have same kind of subscribers with us are making proper money. The genge Olivo, SABC blah 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 blah. It's because the support is overwhelming. I find matsonga yi nga na swicele kumanyanga tsana nkoti but anyways na milonga nkoti na manokoti ku vula ka Giyani. So xin'wana lexi ni lava ku vulavula hi xona ku vulavula hi album ya Makamu. So the moment siku leriya a ri ngwenya a yi ri ka Chavi ngeti yi ta hamba yi humesa album yin'we hi lembe i moment liya ni nga ri heleza swi vula ku
album leyiwani yi shoko yi tirhini kahle. Because what I've noticed about this album, mi twa ingaku ku tekiwe the best songs ti fakiwa ka album, a ku endliwangi leswiya ti-music producers so tala kumbexana ti-artist leti ti nga na studio lomu tindlwini kumbexana ti-artist leti ti nga na studio per se ti endlaka swona. Because I believe in each and every album loko artist a hi fikini ka 10 songs, especially vanhu vo fana na vo Soli na vo Hangalasa na van'wana na van'wana, because they have access to their own studios each and every time. Loko hambi ku nga ri ku borheka va nga nghena studio va endla tindzimi. So ku na tinsimu to tala leti va ku va ti endlini va ti veka no. So loko munhu a loloha ku endla album ne, leti a nga ti cukumeta ka album leyi ku a ti fit, so ti teka ta tisa hi tona halawani. Leswo swi endla ku mi twa ku album kuma ku yi ba tinsimu tinharhu kumbexana timbirhi, va hisa lavawani va lo loloha ku endla tinsimu hinkwato va ti tshamela hansi. So this album is Makamu, I think it's very proper. It's ni twa nga ku yi tekeliwe na nkarhi ku yi endla, a hi swona swo munhu a nghena studio within a week so na album no. Loko yi helini mastered vocals and everything, ni twa nga ku u yi tshamile hansi a yi endla yi twala swona. Even the narrations ta Sol Makamu ti ka this album ti vi more creative hiko ni twa ingaku na loko a kha a hlamusela hambi wo ku ri nga ri munhu wo hlaya bibele kumbe yini, mara laha a kha a hlamusela ku u yisiwe tiheleni a fika a kha a kuma ku endla leswiwani swa matilweni a kuma ka borha. You could imagine, you could visualize what he's saying. Same goes to leriya ra xitareke xa Magwala. It's one of the best narrated stories aka album kahle in his music, because you can imagine loko va n'wi pfuxa. See, loko u tiva tindhawu leti a ti tivaka a ti hlaya ku laha especially it gets more like a movie, because hina ku hala kaya swo fana vo ka Davini no vo kha u swi imagine. So na loko mukhalabye luya no la ku you have a vision or an imaginary story of what's happening. So that's one thing which Sol Makamu is good at. U good ku endla swilo loko a kha swi hlamusela u kota ku swi imagine. Ni kombela ku faka na vito ra artist rin'wana hambi sweswi mi nga swi rhandziki. Swi fana na leswiya loko u kha u yingisela byongo bya mukhegulu ya Comrade Xigeva, you can imagine loko mukhegulu yi kha yi karhiha mina mani wa wena mina hi mina n'wabalo what. You can imagine that story no. Na xitombo xi ta hlupheka, you can imagine. Mina loko munhu a za a narrate story a hlamusela xitori hi ndlela leyo ku so u kota ku xi imagine, because van'wanyana they narrate stories mara a hi tinyiki na nkarhi wo swi imagine, we just listen and pass. But then loko swi za swi fika laha ku u za u swi imagine, swi vula ku this person who's narrating is doing a great job. Then one thing lexi ni nga xi realize about this album, if there's one song which I think is best, leriya ra Hard to Get. Marimba lama ma nga laha masungulweni ma ni tsundzuxi i sound yin'wana yi nga za yi tirhisiwa hi nhlawu ya ka Xitsonga, xigazaraga mama xigazaraka, a ni ri yona yi lo ni tsundzuxa yona loko yi nghena. And I think that sound fits best no na ku yi catchy, yi na yi sticky. Loko music wu va sticky no leswiya swo loko u za u twa risimu ri kota ku tshama nqondweni. Swi fana nyana na risimu rin'wana nga tshama ra endla so wa ni tolovela katanga wa ni tolovela we mama. Ni vula ku loko wu sticky i chepisi wu sticky it's far wa nyanganya. So I think that song it's also good ku fita ku if a xo zamiwa xitori lexiya yi nga xi yisa mahlweni. I think it's probably the best song of the album for me. And na lava va ni tshembaka ku na u tiva music. But anyways, it's a good project. I couldn't go deeper into explaining the story leswi swi vulavula hi yini, because Sol Makamu usually va endla hi voxe. So loko va nge se sungula va ta endla, so mo subscribe kwalaho
yafika December. Hi ta hlangana na Gumbani the 16th of December ku na soccer tournament. So the team leti lava ku joyina ti nga ni khumbi kwala ka 0649689940 na mina ni ta ni ri na team ya mina laha ni nga ta ni ri miss. Sharp sharp. Aye.